Bogor berarti Pak ya? Khas Bogor. Khas Bogor. Ini yang khas banget Pak ya, sama tahu coba. Iya. Solo nih guys. Ini ya sambal tauconya. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di channel Dok Badok, referensi kuliner Nusantara bersama gua Hashim Adnan. Hari ini gua ada di Bogor lagi. Gua mau kuliner di Bogor. Nanti ada apa saja, kulinernya seperti apa dan rasanya kayak gimana? Ikuti terus Dok Badok, referensi kuliner Nusantara. Dok Badok, buka. Toge goreng Pak ya? Toge goreng. Dengan Bapak siapa? Pak Yumi. Dengan Bapak Payumi. Iya. Jualannya toge goreng Pak ya? Satu porsinya berapa Pak? 10.000. 10.000. 10.000. Ini alamatnya di mana Pak? Di Kalongsari. Di Kalongsari. 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 Ya. Kalongsari, Kecamatan Jasingan. Kecamatan Jasingan. Desanya? Desa Kalongsawah. Desa Kalongsawah. Sambal tauco ya. Khas. Ini khas Bogor berarti Pak ya? Khas Bogor. Khas Bogor. Bukanya dari jam berapa Pak? Dari jam 9. Dari jam 9 sampai? Ya tergantung sih. Ya, nggak bisa Pak ya? Iya. Pakai sambal ya? Halo guys, sudah ready toge gorengnya, masya Allah. Toge goreng khas Sunda guys, adanya di Bogor di Kecamatan Jasingan, di Desa Kalongsari, Desa Kalongsari. Ini legend banget guys, kuliner tradisional khas Sunda, tepatnya khas Bogor. Toge goreng, ada mie kuning, ada toge, dan ada yang paling favorit, yang paling autentik, ada sambal tauco. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget guys. Solo nih guys. Ini ya sambal tauconya. Ada tauge, ada mie kuning dan mantap banget. Bismillahirrahmanirrahim. Buahnya guys. Sambal tauconya enak banget. Asin, gurih dan khas banget rasanya. Cobain toge ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gua paling suka tauconya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget guys, gurih, nikmat, rasanya khas banget, apalagi sambal tauconya. Mantap banget. Bapaknya legend. Penjualnya udah lama, cuman baru buka 2 minggu di sini. Baru buka 2 minggu setelah Lebaran. Mantap banget guys. Balik lagi, buat teman-teman yang ingin menikmati toge goreng, bisa datang ke Kampung Kalongsari, Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasingan. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak banget. Seporsinya sepiring 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget guys. Lagi coba kuliner khas Bogor. Tauge goreng. Enak, nikmat banget. Mantap ya bang. Mantap banget ibu. Mantap banget. Tauge goreng Bapak Payumi. Mangkalnya di Kampung Kalong Sari, di Desa Kalong Sawah, Kecamatan Jasinga, di pinggir Jalan Raya. Enak, mantap banget. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe YouTube channel The Babado. Teman-teman sehat, berkah dan sukses selalu. Gue mau ngabisin kopi goreng gue dulu. Ikuti terus Babado, referensi kuliner Nusantara. The Babado,